Hello family, good evening. Kado kau yang sama ajo kami kadom dan malam tu. Nunggu bangke mana di non head si market pen nangkeli lang di. Ni tu market bang punya di anparte ni bangke. Kor pilong है di mana isi ya gift जो hangun punya है. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है Dan malam tu gift जो hangun market kita bangke video बनाए kon पे दे लो kita mau jadi kalau tum dah kita kita mau video बनाए kon पे दे lagi. Lasi non dah hem nang li ajat si non nampak lang pun dan malam tu lasi video bangke kece meki julang oh lapen. Ini channel long nang subscribe pipi lang dan subscribe kita dan malam tu kado ka bis. Pini pen ke mana festival mandi don malam KYF ke ceng mandi di pini baru tarik lasi pini balang nande dalo pen naplom pen manggil lang ji lasi nang kado kau iwan name nampak lang on lasi nang support ha don malam Gift pong paklang po naman. gift nampak lang po lapen ni sitami hadi gift nang tidak nampak lang padi nang lang video lang gift bah hadi don malam non nampak lang de amo market dam bangken video banai kon pedal on nampak lang pedal on lasi So family kado kau yang sama isi tuning ria lama ngelalo. Aron Bor family YouTube channel sama one kele dapo lasi kado kau yang sama nang support on tha tuning rilo kado kau yang sama nang support on baik tha like comment share nang video baik tha. finally lah na don malam ya yo Seleng. seleng lagi korpi sih mana festival section hang don mana ni ka cho hang we di korpi long he lagi seleng yo Labang ke seleng lo. seleng lo labang ke Jarong ni masih. Jarong lo. Kilo labang ke. yo don malam lang mi pikan yo kuan tong ni ador da yo yo sobai da do yo don malam ya yo pena diglom stame festival lang don bote don malam ing thang pon lepo yo calon ni het chini ni pena an party yo seleng da cho hang don ele yo mane ini ge 50 years golden jubilee ke chong mane don malam 50 years golden jubilee celebrate mante di lasi ekdom karbi dress selang han bo ya don tame calon ni stame yo ekdom kali ada yang coy dadak arlo do lah ayo seleng lasi namang ke yo naklang lo dan tong mahane yo labang ke ni si gift nang pi don lo labang ke korpi long ka cho hang lo yo mane festival sek phan chi don lang be ya don mane tumi lang me pikan yo jarong na di mane masih ninga rong releng nang han bo nang pina Nang ham lo ka. seleng mang lagi nang ki pigali hai mane non ko festival se kaching thang kan bi address adi china mane ala mang ga dor so pik pik ma je la si ga nam mane o ma ko pi long cha hang rong ko pi ba ke nam tang do ko ma ya api nan chi ya ko ni chi do no tang da ko la don ma to de mane ko pi ba Di long itu setami sama kung long ales do ko. Nalong nado hes tami aku ngong alias do kok ala ke al sutum aseleng la mai pin sutum aseleng boyfriend han kipi hane pene thang chini ne pin hes tami ni bai hang dun hang re ma yon pi la ya festival stega chi su idun dak mani la rong hai lang ni che bek lep tha don male tum don mang ke na baklang e jala lubon di jarong pen seleng lan ve the a gift mang ya labang ke korpi nang ki pia gift lo laban ni ne pia gift lo ya dia nang ki pi det ani li labang ke no nang ko han cha Nah nang ku han besami tapi na jin thang lo ku na jin thang lo pa ma kai ku tevik lo. festivalan honda paisa tang dun don male tum yo ya Suri sian setami ni tumbang e okchuan dal. ya Thang ok lin. market kita mang ke video na maklang pedal tame hem nang le rock si video banai rong lo ma tong Video ka bunai phan pulote subscriber bang pabadun bom bom na pula lupote asap so ninga rong chat pa. अच्छा हमको सिखा रिया है don male tum no ya blog sang nan la de mo next video pe na blog ben si mane KYF dun bote na paklang on pola si ang ton nampak lang pon lapo jo ko an ma ki dun ni ko an ma ki dun nampak lang on lapo la si no bang kala an la de bye bye tata don male tum